Pozdrav svima, ovdje Omar sa omizio.com. Danas ću vam pokazati kako da podignete iPhone ili bilo koji drugi kompatibilan iOS uređaj na beta verziju iOS 7. Prije što počnemo, vrijedno je napomenuti par stvari. Pod jedan, ovdje se stvarno radi o prvoj beta verziji iOS 7, a ne ovoj pravoj verziji koja treba izaći na jesen. To znači raznorazni bugovi, problemi, loša trajnost baterije, zagrijavanje uređaja, pola App Store aplikacija ne radi, same se gase i tako dalje i tako bliže, već znate. Ja obično ne pravim tutoriale za ove beta verzije, ali ovaj put smo stvarno dobili toliko pitanja i na Facebooku i u komentima na blogu da smo odlučili da napravimo tutorial za sve one koji nemaju strpljenja da pričekaju na pravu verziju koja treba izaći u jesen. Druga stvar je da prateći ove upute definitivno gubite i jailbreak i unlock. To znači, ako vam je to potrebno za rad uređaja, klonite se ovog videa. Duše, mi imamo i drugi dobrih videa na kanalu, pa možete otići pogledati neki drugi. Treća stvar, ako imate samo jedan iOS uređaj, ja bih vam stvarno preporučio da ne podržete taj uređaj na iOS 7 betu, pošto ipak se radi o beti i to nije predviđeno da se koristi svaki dan. Prije nego što počnete ovaj tutorial, potrebno vam je par stvari. Prvo što sam ja već uradio je morate ažurirati svoj iTunes software na posljednju inačicu. Nadam se da to znate kako da uradite. Druga stvar je morate skinuti beta verziju iOS 7. Linkove možete naći ispod ovog videa ili na našoj stranici. I također vam treba posljednja verzija iOS 6, pošto ćemo prvo morati napraviti restore na tu verziju prije nego što stavimo iOS 7 beta. Verzija iOS 6 možete naći na našoj download stranici, također ću staviti link ispod videa. Za one koji ne znaju, posljednja verzija iOS 6 za iPhone 5 je 6.1.4, za iPhone 4, 4S je 6.1.3. Sad ja se nadam da već imate sav ovaj potreban software i možemo početi sa restorom. Spojite iPhone na iTunes, očigledno putem kabla, i što trebate uraditi je pritisnuti na Windows mašinama Shift Restore iPhone ili na Macovima Option Restore iPhone. I onda kad vam se pojavi ovaj prozor, odaberite posljednju verziju iOS 6 i pritisnite Update. I sada nas čeka ovaj dosadni dio gdje morate samo pričekati dok vam iTunes odradi sve i podigne vam uređaj na posljednju inačicu iOS 6. Ja ću naravno ubrzati ovaj video da ne moramo sjediti kroz ovo sve, ali to otprilike traje nekih 15-20 minuta, ovisno o brzini vašeg računala. Sada kada smo na posljednjoj inačici iOS 6, sada je vrijeme da instaliramo iOS 7. I to ćete raditi na sljedeći način. Otiđite u iTunes na ovaj isti screen na koji vidite kod mene i ovaj put kliknite Option Check for Updates ili Shift ako ste na Windowsima Check for Updates, te izaberite iOS 7 beta file koji ste skinuli ranije. Onda kliknite Update i ponovo pričekajte dok iTunes odradi svoje, ponovo nekih 15-20 minuta. I to vam je to, nakon nekih 20 minuta iTunes će vam reći da vam je iPhone na iOS 7. Uživajte u novoj beti, nadam se da će vam se svidjeti. I ako smo vam pomogli, naravno pretplatite nam se na kanal i posjetite omizio.com.